Wara l-barax ta' kritika li kien hemm mal-produzzjoni tal-Malta Eurovision qed tkompli toħroġ ċar kif it-tmexxija tal-Public Broadcasting Services kienet kostretta tifranka kemm tiflaħ flus minħabba li djuna x-xandir pubbliku qed ikomplu jikbru speċjalment issa biex ikunu jistgħu jitħallsu l-ħafna managers li faqsu fil-PBS bil-pagi ġenerużi li jgawdu. Il-Gazzetta il-Mument irrapportat kif l-isfond ta' dan kollu l-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Istazzjon Nazzjonali kompli tkun maħkuma direttament minn Mark Sammut, l-uffiċjal eżekuttiv ewlieni tal-Public Broadcasting Services illi mhux biss jinjora l kollox lill Ministru Bonnici li letteralment għandu ddieħ marbuta fil-konfront tax-xiġri fl-Istazzjon Nazzjonali, iżda anke qiegħed jinjora lil Charles Dalli, is-suppost edituri li qiegħed jirrealizza li l-affarijiet mhux serin tajjeb fix-xandir pubbliku u qed jiggravaw sew. Mhux biss, iżda sorsi qrib sew ta' Charles Dalli żvelaw ukoll ma' il-mument illi l-istess Dalli qed jifhem illi hemm min qed jinqeda bih fil-veru sens tal-kelma, inkluż Mark Sammut, illi ċertu affarijiet jitkellimhom miegħu iżda ċerti affarijiet oħra jagħmilhom letteralment minn wara daru. Charles Dalli jsir jaf dwarhom wara li tkun diġà fatta. Kollox jindika li Mark Sammut għandu l-appoġġ totali ta' Roberta Bela li qed ikompli jagħmel dak kollu possibbli biex fid-djar jipproġetta immaġini illi l-Gvern qed jagħmel kollox tajjeb u ċertu kritika li ssir fil-konfront tal-Prim Ministru fil-konfront tal-Gvern din tinħeba u ma titwassalx lit-telespettaturi. Każ klassiku huwa dak li seħħ fil-protesta tal-bdiewa meta il-PBS lanqas biss ħal kummenti tal-bdiewa li niżlu fit-toroq bil-Partit Nazzjonalista insisti li x-xandir pubbliku huwa maħkum minn Roberta Bela.